Prema službenim podacima, Hrvatska troši mnogo novca iz državnog proračuna na područja od posebne državne skrbi, odnosno na obnovu i povratak prognanika. Nažalost, stvarnost to demantira. Naime, na dosad obnovljena mjesta, kaže službena statistika, potrošen je velik novac. A kad se pogleda kako izgleda ono što je obnovljeno, opravdano se postavlja pitanje. Zar je doista moguće da je za tako loš građevinski materijal i nekvalitetnu izvedbu potrošeno toliko novca? O slaboj obnovi i povratku prognanika te pokretanju proizvodnje svjedoči i primjer sela Strašnika, mjesta nedaleko od Petrinje. Strašničani su više nego ogorčeni. Kažu, ovo je druga kalvarija koju prolazimo od 1991. godine do danas. Selo Strašnik udaljeno je 8 km od Petrinje prema Glini. Prvi se put spominje prije 500 godina. Od tada do danas u njemu su isključivo živjeli Hrvati. U zadnjih 50 godina Strašnik je 2 puta krvario. 1945. godine četnici i partizani ubili su 86 tamošnjih pučana, a 1991. suvremeni su četnici protjerali Strašničane, selo srušili i zapalili te pobili mnoštvo civila. Nakon Oluje, a osobito u proljeće 1996. godine, počeo je povratak prognanika i obnova sela. Nažalost, kažu Strašničani, ni približno onako kako su mislili i kako im je bilo obećano. O tome svjedoči i podatak da se od prijeratnih 400 pučana do sad vratilo 100-tinjak. Prije Domovinskog rata osnovna je djelatnost sela bila proizvodnja hrane, napose stočarstvo. Kao što smo već i rekli, obnova je počela u proljeće 1996. godine. Od samog je početka, kažu pučani Strašnika, krenula naopako. Izvodila ju je zagrebačka tvrtka KRS, a nadzor je obavljala osječka tvrtka Sirah. Kakvoća radova, nastavljaju Strašničani, iznimno je loša. Dosad je obnovljeno 70% sela, a od toga je više od 20% nedovršenih kuća. 30% kuća uopće se nije obnavljalo. Primjerice, struja je došla tek u lipnju ove godine. Obnovu su pratili mito i korupcija. Osobito je bio korumpiran glavni inženjer, kažu mještani Strašnika. Sam inženjer na terenu ovdje koji je bio u onom vremenu, dakle počevši kad je firma došla, počevši izvoditi prve radove i tako dalje, mi smo sa njim stupili u kontakt kao odbor, općenito ja kao predsjednik toga mjesnog odbora ovdje, da se događaju na terenu čudne stvari, općenito od same kvalitete izvođenja radova. Ne može se, šta ja znam, sa 5 vreća napraviti, šta ja znam, temelj za kuću. Ljudi, oni koji su se vratili, mislim to je malo bilo i zanimljivo, nama koji to nismo doživjeli uživo, ali oni koji jesu, koji su živjeli u tim svojim kućama, preko noći čovjek, on spava i čuje da se nešto lomi, da se ruši. On je mislio da se komplet kuća ruši. Međutim, kad izjurio van, onako, bos, šta ja znam, gol u gačama i tako dalje, već kako u odjeći spavao, i onda je vidio dimnjak se ruši. On je mislio ruši se sva kuća. Jeste li se zato možda nekome žalili, odnosno jeste li nekoga upozoravali da obnova ne ide onim tempom i na onaj način kako bi trebala ići? Pa jesmo. Mi smo se žalili i dole na odjel za obnovu i razvitak na nivou županije, ondašnjem pročelniku. Općenito, žalili smo se gore na ministarstvo obnove i razvitka, ali odgovor je bio manje više, to će se riješiti na terenu o trošku same firme i tako firma mora to učiniti, popraviti te nedostatke koji su se pojavili. Evo, do dan danas to je tako kako je. Za obnovu je korišten nekvalitetan materijal, beton, crijep, cigla, željezo i drugo. Radovi su iznimno loše napravljeni, kaže Stjepan Prašnjak, inače 70% ratni vojni invalid. Koliko se slabo radilo govori i podatak da se odmah, čim je pao prvi snijeg 1996. godine, srušilo 5-6 dimnjaka. Počela je opadati žbuka i tako redom. Stolarija je, kažu, vrlo loša, uostalom kao i sve vodovodne i električne instalacije. Ukratko, obnovu je pratio šverc građevinskog materijala. Mita su bila, ona osoba koja je ovdje bila kao inženjer ispred same firme, ubirao je mito, to bez daljnjega, svjedoci postoje za to. I obnova je, samo da kažem i to, krenula obrnutim redom, dakle nije onako kako je trebalo putem prava
zakona o hrvatskim braniteljima, dakle onaj koji se izvojevao za ovu našu slobodu, odnosno za ovaj povratak, da se najprije njemu kuća napravi, on to nije doživio, evo dan danas, ili je doživio recimo tijekom ove 98. godine, i dan danas je dio još tih ljudi neobuhvaćen obnovom. Većinu kuća i gospodarskih zgrada obnovili su sami mještani vlastitim novcem. Stoga je veliko ogorčenje tamošnjih pučana što u tome nisu, kao područje od posebne državne skrbi, imali veću potporu. Rezultat toga nerazumijevanja jest i to što u cijelom selu ima samo jedan traktor koji je kupljen na kredit. Uz to nitko u selu nije dobio nikakvu potporu, odnosno kredit, ni za proljetnu, ni sad za jesensku sjetvu. Samo je nekoliko ljudi dobilo kredit za stočarsku proizvodnju. Kad ste se vi vratili u vaše selo? Pa čujte, mi smo se vratili 98. godine, evo sad, ovih dana, jel? Recite nam, kako je išao taj vaš povratak? Čujte, dosta teško. Vidite i sami iz priloženog kakva je kuća, a onda povratak bez kuće, znate kakav. Čime ste najviše nezadovoljni? Nezadovoljni smo brzinom i kvalitetom obnove. Evo, vidi se u prilogu, jel da... Što je konkretno kod vas se to dogodilo pa ste vi nezadovoljni? Što vam to nisu napravili kako treba? Čujte, nisu. 96. je počela obnova kuće, a ni dan danas nije dovršena. A žalio sam se već par puta i dobivao odgovore i šta to vredi. Kome ste se žalili? Čujte, žalio sam se i direktno u Ministarstvo obnove gore i razvitka, jel da? I onda dobivao odgovore pismene i ništa. Biće obnovljeno, napravljeno i nikad ništa, još i dan danas. Evo, ipak, za razliku od drugih ljudi, vi ste nekako obnovili proizvodnju. Krenuli ste sa muznim kravama. Koliko imate muznih krava? Čujte, mi imamo 5 muznih krava. Ovo što ste rekli, samo da napomenem, ipak ja sam prije rata radio, sad nemamo novčana sredstva, ništa, primanja nemamo i tako, pa smo bili prisiljeni u jednu ruku, posle svojih roditelja da nastavimo to. Jer to nam je jedini izvor primanja. Uz muzne krave što još imate? Čujte, imamo svinje, držimo krmače i tako, bavimo se normalno poljodjelstvom za potrebnu stoku, snabdjevamo hranu i to, i radimo tako. Je li možda netko ovdje iz županije zadužen za gospodarstvo dolazio kod vas i pitao vas što biste ljudi htjeli raditi, jesu li vam nudili nekakve programe i tako dalje, jer vidimo, a to ste nam i malo prije rekli, svi ste nezadovoljni, kuće su se obnavljale nekvalitetno, ali paralelno sa kućama nisu se obnavljali gospodarske zgrade i gospodarski objekti. Čujte, dobro ste rekli, niko nije bio. Niko nije, pa tu niko nije za nas ništa ni pitao. Ja sam pitao baš u Sisku, u županijskom tom uredu, za stočarstvo, poljodjelstvo općenito, mene zanimale muzne krave. Ja bi uzeo 1-3, možda bar sad za prvu ruku vidio, kako bi to išlo. I sagradio sam objekat i imao bi gdje to staviti i tako sve zgubo. Čujte, mi ćemo vama javiti i takav su odgovori, ne konkretno ništa i ništa. A vi ste ovdje područje od posebne državne skrbi? Je, područje od posebne državne skrbi, ali mi tu skrb ne osjetimo. Vjerujte, umjetno osjemenjivanje krave ovdje u selu dođe saputno sa svim. Mene ne zanima kome šta ide, ali mi platimo nemalo 265, skoro 270 kuna, a recimo na području Velike Gorice tamo. Gdje ste vi bili u izbjeglištu? Da, u izbjeglištu gdje smo bili, tamo vam dođe 107 kuna, odnosno 207, ali kaže 50 kuna donira županija, 50 kuna grad i 100 kuna manje onom poljoprivredniku, jel tako, stočaru. A ovdje niko ne donira ništa, a mi smo, znači, platimo skuplje nego tamo. Oni osjete državnu skrb, ali mi ne. Iako sam bio poljoprivrednik i dan danas sam u poodmaklim godinama, isto držim bliže 10 komada blaga. Moji nemaju se gdje vratiti, ja tako sam. Eto, to me sve muči, a u gospodarskim objektima da bi nam ko pomogao, to ni slučajno. Toga nema, niti nas ko zašto pita, niti isto što kaže ovaj prethodnik, 260 kuna ili ne znam, već sam i zaboravio, 70 umjetno osjemenjivanje. I da to bar rade kvalitetno, nekad dođe, ne goni se krava kad se njima hoće, nekad se njoj hoće. Ali oni to ništa ne podešavaju vrijeme, da to naprave kvalitetno i da je to. Pa eto, kud se, kako živjeti, kud, ne znamo kako dalje. Ja sam Nikola Starašinović, vratio sam se u Strašnik definitivno
stvari 97. godine, a čak sam prvi put spavao i 95. odmah poslije Oluje u ostatku porušene kuće. Recite mi, je li kuća sada obnovljena? Kuća je obnovljena što se tiče obnove, ali što se tiče mene nije. Jer kad su napravili, u stvari dovršili svoj posao, tek su onda uvidjeli da temelji kuće ne valjaju, koji su sada ostali sporni, a šta će se dogoditi s njima? A šta je to vam s ne- temeljima? Pa jednostavno se ne ruše, mislim, kad odronjavaju, eto, jednostavno odronjavaju se od jelosnice ili od prošlosti, ne znam. I što ćete sada? Pa ne znam, ja sam se nadležnima bio žalio, oni su to, kad su ovi nadzorni iz Osijeka su rekli šta treba sve napraviti, ovi nisu izvršili ti što su bili u obnovi i to je tako ostalo. Ne znam više kome da se obratim i kome da se žalim. Vi ste prije Domovinskog rata bili stočar, bavili ste se svinjogojstvom, evo sada opet nakon povratka bavite se svinjogojstvom. Recite kako vam tu ide? Pa čujte kako ide. Evo ja sam to naučio i drugog izlaza nisam imao. Bio sam na birovu, tražio sam taj razvojačeni kredit, dali su mi 20.000 maraka koliko sam ja i tražio. Od toga sam napravio štalu i digao i opet od veterinarske stanice 10 rasplodnih krmača. I sad sam evo prvu turu prasaca imao, nešto je bilo lošije, prosjeku prašenja po 6 komada. To sam sve morao dati veterinarskoj stanici da održim krmače, tako da ove godine nisam još ni kune vidio zarade. A šta će biti dalje, ne znam. Evo gledajte, postoji mi recimo dole u kuhnju, jedan mali primjerčić, samo ima toga jako puno, nije to sad za nabrajati toliko koliko svega ima. Postoji mi bojler i odvod i dovod, a ne postoji vrata i prozora kuhnja. Pa onda sad gledajte recimo koja to kuhnja može biti bez prozora i vrata, jel? I onda sam nas odreljio što rekao ovaj čovjek prethodni nasuvo to nekako malo pririkto toliko da kad bi samo vidjeli kako tu skoro da i mačak manji može se zavući unutra i bez obzira i na snijeg i na zimu ispod vrata. A taj komisija njihova kad dođe malo nešto pogledati onda kažu da je to jako dobro. I tako. To je od obnove ne mogu reći ništa bolje nek tako kako kaže šta je, već gorije ne može biti. Tako ima dalje, sve, u obnovi je sve tako redom, baš konkretno oko kuće. Na dvorištu, na zgradi, recimo, gospodarskoj zgradi, isto sam našao samo nešto malo zidova. Niko do današnjeg dana nije za 1 kunu pitao jel to treba pokriti ili ne treba pokriti. I sam sam što sam imao sredstava uložio na taj krov i tako sad držim neke 2 krmačice u tome svemu. Držao bi daleko više i bavio se s time i više, pošto nisam ni sposoban za neke druge poslove, nego to što sam radio i prije rata. Niko ništa do danas nije ponudio i vidite da je tako onda nezadovoljstvo je dosta veliko. Gledajte isto, kad gledate na te kredite, oni ovdje nama kredit nikome ne daju zato što nismo zaposleni u firmi nikako, jel? Oni sad daju kredit kao što je bilo za proljetnu sjetvu, jel? Za proljetnu sjetvu su davali kredit koji imao čekove, ali otkud ja ima ček, jel? Kako ima ček kad niđe ne radi, jel? A koji neđe radio, taj neće ni sijat. Koji ima plaću i nešto, taj neće ni sijat, šta će mu sjetva, jel? On ima ipak nekakvu plaću, ali mi ovdje koji digli nekakav taj kredit pa neka platimo u kukuruzu, u bilo čemu, jel, u odojku s nečim to da vratim. Nama nisu ni davali, jer je uvjet bio čekovi, a čekova nemamo, a šta onda možemo, kako možemo onda sijeti, jel? Jako smo to nešto ovo nas par od te zemlje malo okršli i oslobodili zero od tog korova i od toga zla. Jeste li sada napravili jesensku sjetvu? Nisam ništa. A jesu inače ljudi ovdje u selu? Pa nešto je, ali jako malo. Jako malo. Zašto? Da. Pa nemaju uvjeta za to. Nemaju, pa nemamo niki prihoda iz ničega. Da. To malo što bi ranili, iz čega nešto imali prihod, nemaš kome prodat, nemaš ništa i tako. Žao mi što su se uopće i vraćao kad gledam na to sve. Pa evo, vidjeli smo ovdje su se manje više vratili stariji ljudi, vrlo malo se vratilo mladosti. Što mislite, zbog čega se mladost neće da vraća? Neće kad nema uvjeta od čega da obastane. Nema uvjeta, kako će ja da doći? Oni sad isto gledaju da se neće zaposliti, drže se grada ipak, jel malo je teže sad ići u ovo sve skupa ako nema uvjeta
da nešto drži i da se s nečim bavi. Ja. Ja sam bio ovako u podmaklim godinama, bio sam vojnik, branio sam Hrvatsku. Moj je sin isto bio jedan sa prvom grupom koji je obranio ovo naše ovdje bojište. Ništa nam se nije obnovilo i ne možemo mi nikad doći na šta bi rekli, na zelenu granu da nam se nešto napravi, pa smo onda tu razočarani, nezadovoljni. A eto, vrijeme ide i odmiče. Što dalje? A čujte, šta dalje, ne znam, mi smo optimisti, volimo svoj kraj, svoje selo, tu smo došli, tu smo rođeni, vratili se, vraćamo se još uvijek. Evo, kao što reče, ja sam sam obnavljao koliko sam mogao. Evo, vidjet ćete, vidjeli ste na koncu, a sad je stalo, nema više. Sad nemam pojma dalje, ne znam. Šta je Hrvatska ako je ta zemlja tu pustinja ili pustolovina, ako nas tu nije? Trebalo bi nam pomoći, trebalo bi nas podržati da mi tu obostanemo, da ostanemo, da živimo. Pa mi smo ljudi ove naše Hrvatske, da i mi tu možemo ostati, da ni Hrvatskoj ne bi bilo interes da to bude pustinja ili ne znam nešto još gore. Obnova je u Strašniku službeno završena. Radnici i strojevi su otišli, a ostala je tuga i gorčina prognanika povratnika. Ostale su poluzavršene i nezavršene kuće. Ostala je nekvalitetna gradnja. Gospodarske se zgrade nisu ni obnavljale. Proizvodnje gotovo da i nema. Riječju, oni koji su patili tijekom Domovinskog rata pate i danas. Do kada?